potong guys, basa Lesehan dong, kalau lesehan. Guys, mudah-mudahan kalian sehat ya, kita makan bareng nih guys ya. guys, nih guys, basuhnya dipotong. Tapi saya dipotong guys. Ini lobat Baso ya. Oke guys, nih ya. Baik, ada lele banget tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys ya. Kita makan, jangan lupa baca doa ya guys ya. Guys, ini ya. Bro, makan nih bro. Ayo makan. Dud makan Dud. Aduh, ini mah light nih guys ya. Mantap. Tuh, ada lo. Coba WhatsApp. Bukan WhatsApp lo. Twitter. WhatsApp, Twitter lo. WhatsApp lo. Ini bahasanya guys. Bisa dilihat guys. Bahasanya guys nih. Jeng lah jeng. Ini bahasanya guys. Sanggup nambe. Bahasanya guys ya. Ini lah. Ini mah guys bahasanya tuh. Mantap guys. Kita rombongan. Kan bakal kan? Rombongan. Alhamdulillah. Asal gitu pulang gua. Ini bahasanya guys. Mantap guys ya. Ini mau sili-sili. Makannya nih. Makan guys, sambil-sambil guys nih. Ya. Oke, mana ininya dong? Bareng. Oke, barang. Bismillahirrahmanirrahim guys. Kita makan ya. Sebelum makan kita makan dulu ya. Biasa ya. Ada mana? Oke. Ada timun guys. Ano halalin. Mantap. Nah, kita makan ya. Ya. Basahnya guys. Ya. Basahnya nih. Masa apa ini guys? Masa monster ini mah. Jam. Malam Jumat kita makan bareng ya ini. Halo, Mas Aldo. Mantap guys. Jeng Mas Jeng. Ya, ada. Maaf ya, jarang ngobrol kalau lagi makan enak banget Mas. Lut, makan Lut. Ya. Buat kalian semua mudah-mudahan sehat ya. Lancar ini ya. Ini kan karena keramik guys. Tahu lah guys. Mantap guys. Kita coba dulu ya. Alhamdulillah sedang live ya. Alhamdulillah. Dok. Jeng. Alhamdulillah sedang live. Guys. Ini ulangin guys, ulangin. Tuh. Masuk. Sapinya Jeng ya. Kasih suap dong buat subscriber, kasih suap gitu. Ini bahasa tanah nih ya. Nah. Halo. Kok anjir. Angin dong. Emang masuk bola. Konten gak apa-apa dah. Wow. Mau apa? Masuk mau apa ya? Mau apa nih? Kita makan bareng. Ya, mau apa ya? Pedas mau apa? Mantap mau apa ya? Mantap kuliner, mantap nih. Ya. Enak guys. Enak. Yang selanjutnya. Ayam. Bisa dilihat ya, tuh. Guys, pedas banget ini mah. Pedas Lam. Mantap. Mantap ya Lam. Tuh guys. Ini lauknya ya, tuh ada ayam.
Anak Allah, lumayan, galuhin nila sila lahat, sila nila. Ano, masok ko, masabalo na. Hindi, masalit ko, guys. Balo itu apa? Balo. Enak banget nih. Mantap. Kalau ini nggak nafsu makan juga. Mantap. Baru ya kali memang nonton. Nonton yang makan malu punya jajan-jajan kali channelnya. Nah ini saya makan juga nih. Kadang masak ini gimana? Itu nggak ada bos. Mantap guys. Ya. Mantap banget nih. Yang pasaknya jadi 21 ya. Sama Hello Alamin. Salam ơi. Galongatan gimana? Saya galongatan ya. Tuan. Oh mah pura. Duduk abang. Kebersamaan ulit mak guys. Mga ano to ya. Maulin nasa to. Sama niliguan yan sila. Banyak komen, like, and subscribe. Guys, puasa guys. Nasilip ko lang banyak guys. Ini pedas banget ya. Tuh. Wah, dalaman na hasilnya. Yuk. Hasil ko naman eh. Hasil guys. Pagkakalian tibulang. Pantasan. Gana nih guys. Ada guys. Mako. Lu tau gak si Andre? Dia bilang kayak gini. Andre mana? Mga mantan ini. Andre. Andre. Enggak, belum. Ini mana yang ngamen di Surabaya? Oh, enggak. Hah? Oh, enggak. Menem-menem guys. Menem-menem guys. Amin. Duduk. Oke. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Sudah nonton channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later, bye-bye. See you again.